nara kaunti ya Tharaka Nithi ndegwa kaba kwina shangwe haleluya shangwe haleluya ndegwa na kaunti ya Tharaka Nithi bakenete muno nontu ibaramberie kunenkerwa mbeu i Governor Onesmus Muthomi Njuki season 11 bamberie kunenkerwa mbeu ntugo yegoro ndegwa antu bakenete muno nara wandi ya Chakariga Governor na kinyukire nogo kubanenkera mbeu nara wandi ya Gatunga Governor na thire no abanenkera mbeu nara wandi ya Nkondi Gavana na kinyukire naona team yake abanenkera mbeu bumwe na wandiera ya Mukothima nerenge ya Marimanti odie wandi gavana atakinya narambare cha Tharaka kunenkaneria mbeu igwerigiro bwa kokora nenkero mbeu eno gavana okegwa okemetomera bora kwagerete nonto mbeno ya gavana nwethere twegetethia asana kuma kagita kara wewe ngwa amberie ko menenkanira nonto mbeu eno Governor Onesmus Muthomi Njuki tikambira theno kwegwe season 11 ya mbeu eno yake i program karimo taratara ora Governor amberi kenda gutigera akaliba kaunti ya Tharaka Nithi bakuwata mbeu yena quality mbega mbeu era nkinya mbura yare akugana okegwe gitigera baoketha ganto imbeu era nkinya mbura ganete baketha machiaro manene sana na mbeu era nkinya tegagwa ekewatu imerimo Governor Muthomi Njuki aruthabu bukenda gutigera gutire na yora nara mianka yoka nyuma Governor Njuki wethere akinyeria muno bata ya kuwata mbaru aremi bara banini gukerokera bakuwata fondavu input iriogo fertilizer mbeu no irani improved na nkeroki gutigera urimi bugutweka boost ndikire kauntera ya Tharaka Nithi program no kara mutaratara wa kunenkera kariba kauntera ya Tharaka Nithi mbeu injire mwe ya gutigera urimi bukara smart na proper kire kauntera ya Tharaka Nithi kwa gumukaro ya Tharaka Nithi mbeu no wanenkerwa metomera bwega nonto wana wathikwa memuntera muthetuni kwaura otientere no kethire gento otiogetia okenda magakaire nonto bayora mbera imbera tegagwa ekithokera muno imerimo kana pest imbera wethagirwa nkinya ere ya quality yeguru na borambeo ere ya quality yeguru no abuwethagirwa ege provide no abuwethagirwa ege chiara machiaro mareguru na machiaro mega Governor Njuki ero the weekend wa action gutigera gutire nja county ya Tharaka Nithi batena irio biakugana gukerukira kunenkanira mbeo goko kugatethira go murimi omunini tarimi barabara ni yake kinya family irani ni kuma na account ya Tharaka Nithi nwethere tweke kuneka muno na mbino Governor ruthabu bundi kenda gutethira go murimi omunini gutigera kuwata nkinya go quality ya mbeu embega na gutemari no amanino ntoria Governor konenkania mbeno atetagia mtu gento no akireko orimi boka no nenkani bobo ambeo ya Governor nwethere to muno buke motivate nkinya mbeu mbethe kwego bagetonyithia kirare mino danio kwena ntu wenge ndathiete magutuni ndarumwa impempe ndarumwe to mbosho kweri ndona ta mbosho na ndari miteka riro rya mbere rya kwa kurima ndamemuntira na abo kerwamba na ya ciara bwega muno riu ringi ndathiro guri ara kwa Governor ndiwa nenkanagira mbeo ndathio ndaringwa mbeo ya ndengo ndathi ndamuntira mundani ya chiara mzuri sana kogu okegwa kwanda kora mbethere to nkianda na ikikwa ndemete season ngana ichiere mbethere to mbethere to ngetomera mbeo ya Governor wanja tandengo ye muri omwe mbeo ya ndengo no Governor nenkanagira ne chiara na mono by the na inakuanga tam sana kogu mukari wa gicigo bunge kira kia Tharaka nonto nwanenkero mbeo muthenya wegoro mbeno ethio miande na gwega bwa Governor mbero no kuona arithi mwanka kire ward level ethiuruka mwanka wandi wakira wandi akibanenkagira mbeo emunthe ngwetekia
Gavana mthingwetekia no arionge nara ngwetekia gakinyoka gicigo bunge kia Mara ngwetekia no gakinyoka munde wewe akinenkanira mbeo nogo I think ngwetekia inoke wakinyoka ntugo ya munde nara gicigo bunge kia Mara ari gicigo bunge kia Mara definite wewe arionge gicigo bunge kia Mara munde kwa hiyo kumaanisha definitely akathirikiria gicigo bunge kira giachuke gamba ng'ombe ntugo ya Rorabda ende okwa tukiumenyithia wabura kagita gakothi na mbere ke kagita konde gakuthiuruka wonto kwa kinenkanira mbeu ngavana nkona na kuthingatana na antu bake nambale cha mukothima M1 no wathire ora kamboni aruku malengo angetherie we sana ntiko mianata atongoria betu kuri kambugi ogo kwina miariera antu benda kwegua kagita kana kinya wewe ngo muthikiri nkomenya kwena miario wenda kuwa kagita kana miario era labda kwena migambo era wenda kuwa ngekwira garukire na migambo yo labda nkaya ukwira yo mathaa mangi utimithikiriria ko wakagita na mantu marao wenda kuwa go muthikiria labda rukire urwe mthekaroko ukuringira ndwembo cia mpumpu arukire kwegua kethwa kyo kwina kiro kwenda kwegua kagitani aka etha inorukire alafu ntiko miakarana siasa kaba tamenyete kwina gintu kirantu babatarete kwegua bakirwa kagitani kana na antu labda ibomire kagitani kana nonto ruko marengo akothi kugeria kunengera antu bamukothi manthe toja ciaringire mikondo egoro wewe ngwa noiye kira abaronire antu bamukothi bamwiria tutikuria ukuthikiria na MCA na itamwemwe ababukaruona MCA karani na antu benu bwega antu bathiete ara kugira mbeu alafu nene ndio thiete kubanenkera ndeto angajiete chienda awata kusikiza bera bora batarete otomera mbeu inu bora batarete komiandanga ndiko wathi kubanenkera ndeto angajia ngajia ndio siasa na gota vyure inoti ndeto iranto bakubatara kwegua takagitani aka mbeu mtu ari batara kwero mbeu no wathi umetomera bwega na gota view alafu newe ndoko thiko banengera ngono cheba kama nkura idani na namba cheche kariga kia jamere kumekana ta Bishop Nicholas Mwathi Kanuku na thingatanite na governor kagitani aka ga konenkaneria mbeu ndonire nkinya sio woremi na arakire thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi chanya kanagata bwana Kimathi Njeru nkinya we na thingatanite na governor wontu kora gatate kama afisa bange akina Mutheni Karangi muthikeria ndiona yes katagate kama afisa bange bathia ba kikozi mzima ikienda gutigera mukari wa Tharaka Nithi akugwata mbeu muthikira bono ntu bwega muno no ntu burami bithirikari cha kaunti ringi babatarite ukobia bona mbura egukwireria baka nenkera antu mbeu baka watetheria nkiana fertilizer ikenda barima mzuri Tharaka gwara nenkero mbeu kambi nyerie tumira mbeu ino bwega ndiona Kanugu kiuga na watanira na Governor Esmas Muthomi Njoikire kunenkanira mbeu na arambare chia Materi Market ino igwandi era ya Chakariga na ara akari barebu meretie muno na gikeno kinene kwewa bakia mukira mbeu na ara ankona Bishop Nicholas Mwathi Kanugu akiwa na uchokeria nkatho muno Governor Esmas Muthomi Njoke no ntubakurikana akari bawandi era ya Chakariga tikembe wake nkinya kire mirandi mwanya Kanugu akiuga wewe ngwa ora arero ndo koromba gete KMCA nara wandiria Chakariga wana ndo ba Chakariga ba mutara 2027 okewa gikashana na gutigera mirandi gukinyera anto mwanka nara ntorani na gote wake bagua mtonoriko ikikire kagita konenkanira kwa mbeo gankora MCA for example wewe bari amberia nara muembero kirerorwe munthe wana ya nagu wana governor kinyukana we na ikoshi yake MCA Jones Kenegen gakwota era antu kira bakobatara kwegwa kagitania ka gakunenkerwa mbeu kwa kagita no ntubwako koi mantu masiasa kwena kagita kwa aria siasa ukathiko kwera antu ndio siasa ata ndiraba kwamukira mbeo bwana mbeo iro kegwa kiguna bonene akali eramberia ntugo yegoro season 11 ya Governor Esmas Muthomi Njoke kunenkanira mbeo wanenkerwa mbeo tafadhali itumie vizuri ukathiko endia okunda